Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. UMDC Kamauhati Constituency ubak James Seliang henne kasni ka nyotre ujemang ulabo jingkeli kala yo Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak pencengan NCM. Halor ka jing penca jong u hakikato ka ne kilat putai kubor hakabede bat kapisa ka ba arbu prak lur tingka jong ka KHADC. Habai kran berkilat putai kubor ubak James Seliang ula penpau ba udap da kejeng kendet banyui ba ubak pencengan NCM ula ong ba ula da ban pelong da kejelang mensua banyak kran halor kene ka arpa prak lor tingka komta na kalyang jong uniu MDC Kamauhati ula bu jengkeli yau CM ba menno bat hangno ula khot ya kata kejelang da ke penpau ro ba om dai tang mau hande ki babon ki MDC kila penpau ke jiso kendet halor kene kejeng kran jong ba pencengan NCM Adin baladet dia keren hapok ke PDF bat PDA bat hadarbar. Ada ngaruh kendit kelah ke cisan sanga kendit ya kini ke keren juga ban sengan. Ba menu hapok ke PDF ila keren. Bat menu hapok ke PDA ila keren nama PDA le kadang form dang shen. Ha? Henry kini anda ladep ya kini ke election ya kini ke PDA ngidang sudah pan form ya kini ke sokar sendrop ke jungi pemerintah. Henry ya kini kam ka infrastruktur boleh ada beli na du syua ke election MLA ke belade dari hani yang ngakendit yang belade ya keren ngakendit kelas manga ke bi yang kumni bat hador bar hot hapo hador bar kini belade kini kelas session keladon ke jing keladon ke question balabu na kalian ki opposition henry ba kim sim lapoi ki tu ki babu ya question dekat laps no ke question di moi yang ba hani yang bon ki baro ki ba kani ka infrastruktur kadi nak bentak ka council ko ngang ong kani berkhot kadi tang ka jing darab jot ka jong i ladi ya ka e ka bailale mo ya ka e balale te idon hang ni mo banga pembian mo yong ba ngaru nak ali ka jong ngar kan ka jing sai na i menu bat kanu tarik ikut ya kata ka PDF meeting nak bentak kani ka infrastruktur bat menu lai keren ya hapok ka PP meeting ru ya kani ka infrastruktur kani ka kejingkeren ka infrastruktur ka di hak kesni syua ka session nomor play ba imat ya yong ba kadon ka thread ya ikum CM ba yo sha panha ba tu kesni session ti khot yong ba kan step down no hak tu kejingalang ka ba khot hapok ka PP meeting ti hang tu kladon kejing propose ya ba LG no sit kum PP leader nomor bi yong step down no mi yong ba kadon ka thread ya kata ti even a member jong bari hi PDF jongi bari MDC ilabu jikli hi ba pasangan bali pi ong ban hier no nomor ba hakani ka session la PPE mo pi manu ban juba ni kina prakro ti yong na kaliang jiwe na i khot jong ka PDF bari MDC yong ikli yong bali kadon yo kadon ka thread AAP ban mai iru yong kadon yong kata ti yong em na kaliang ka jingi ngimpat sha i ba in resign haswa ka session yong pi pihak pensai syai kini ke infrastruktur makanya tu syua session peladi ka way ke isu bahe di inong preba ilade biakran ya kani bat ka PDE tengah masuk kendit ya kani mo nomor ketiga hangta kan ba i seorang bat step down no tinggi nak kalian cumi yong mihapan hi balik ya kani pilih mabi ban pensai ya kani hapo ka house nak kani ka infrastruktur hakajing sisa ka life like kur dikata ka san klur pan kumat siong no balai ka san klur kam dan kam se kata UC i kata san klur ba dan kam ki UC lara dei ba don kam ki UC kamut iha ban clear baro khot ketu galai plai kur ti kumui penan kam tang penan kam no tang infrastruktur i kini san klur kamut kini san klur kam dan kam UC pi kini ka wei ka ba peningo ya nga ba peningo dum dei tang ya baro lang hi para MDC dia tu kasien ba ikran apa ka PDA Maria forming PDA yang tu si penmi ya kini keren ya kata yang merekam QC. Rebobon ni para MDC yang tu kita semua tu. Pengen keren kita semua bakam beliau lah dek ini keren suya kai.